Kupovati, profitirati i uz to još i činiti dobro. Kako to funkcioniše? Vrlo jednostavno, sa Lionessom, najvećim internacionalnim udruženjem potrošača. Prijavite se sada i profitirajte odmah. Milioni proizvoda u svim Lioness partnerskim firmama i online shopovima u svim zemljama i delatnostima. Lioness prednosti ne znaju za granice. Bez bodova, bez zvezdica, povraćaj novca pri svakoj kupovini. I sve to sa samo jednom karticom koja vam donosi mnoge prednosti, Lioness Cashback kartom. Jednostavno se prijavite, kupujte i profitirajte. Jedinstveno. Nedeljni obračun i isplata na vaš lični bankovni račun. U svakom trenutku vam je omogućen pregled uz pomoć vaše lične Lioness online kancelarije. Tamo ćete pronaći i sve partnerske firme širom sveta i u vašoj blizini. Lioness partnerske firme profitiraju od obima prometa najveće zajednice potrošača na svetu i za uzvrat vam daju jedinstvene rabate. Iskoristite i vi svoje Lioness cashback prednosti. Životne namirnice, moda, posao i slobodno vreme, gradnja i stanovanje, komunikacija, lepota i wellness, automoto i putovanja, sve što vam srce poželi. Povraćaj novca pri svakoj kupovini i još mnogo toga. Svakom kupovinom automatski podržavate Lioness Child and Family Foundation. Cilj fondacije je obezbediti obrazovanje i održati život, tamo gde je to najpotrebnije. Kako vi možete tome doprineti? Besplatno se prijavite, kupujte i preporučujte dalje Lioness. Lioness, internacionalno udruženje potrošača koje svakodnevno raste, nudi vam još jedinstvenu mogućnost da započnete izvanrednu karijeru bez rizika. Prepoznati šanse, koristiti i trajno profitirati za siguran i stabilan prihod. I to još uvijek nije sve. To je tek početak. Postanite i vi deo nečeg posebnog. Lioness, povraćaj novca pri svakoj kupovini.